Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Umdlalo sele nikhuluma naye. Bakithi kanti-ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngithanda ukunamukela-ke bakithi nonke ukuthi phakathi kwaleli khaya bakithi namukelekile. Wonke umuntu akangene nje ahlale phansi anethezeke, okay? Kodwa-ke bakithi namhlanje ngike ngathi ake sizokhulumani ngamanye amaphupho, kodwa amaphupho esizokhuluma ngawo namhlanje amaphupho abika into eyodwa, amaphupho abikayo ukuthi khona izigadlo ezisuke zikhona kuwena ezenziwayo, noma sibe ngendlela yokuthi khona ubuthakathi obusuke bukhona empilweni yakho, khona labantu labo busuke beganga ngawe, anganoma kuyezwakala yini. Okusho ukuthi bakithi uma ngabe uthe wathi uyathonga ebusuku noma inini kodwa manje wathonga amanye alamaphupho, ngizocela bakithi namhlanje ukuthi ngizonibalela nje wonke, kodwa uma kukuficile ukuthi bakithi uthonge amanye alamaphupho ngicela ukuthi usukume, ngoba kusuke kukhomba ukuthi khona ukonakala okusuke kuzokwenzeka empilweni yakho ngalesikhathi wena ubona lezi zinto. Ingalesi sikhathi wena unikezwa ithuba, noma abantu bakini abangasekho noma izidalwa zakini ezisuke zikunikeza ithuba zokuthi nene zikuxwayisa ukuthi bona nakho okwenzeka la empilweni yakho, okusho ukuthi nawe phela sukuma musa ukuthi makukhona izinto otshengiswe zona ezikhomba ubungozi empilweni yakho, wena masukubonile-ke lobo bungozi bakithi wena besuhlala bese ukhala ngoba nakusubona sekwenzekile ukuthi awu bakithi kambe lento ngike ngayiboniswa, kodwa manje wena usukhala ngesikade ngoba nakusekukhona lokho konakale khona. Musa ukulinda ukuthi kuze konakala, it's into mengabe uyitshengisa, zama izaba zalento suku utshengiswe yona, sukuma uyozwa, khuleka, enza zonke izinto ezokwenza ukuthi lezi zinto lezi esuke zenziwa phezulu yakho impilo zingabi nawo amandla phezu kwempilo yakho bakithi, okay? La sizoqala khona-ke bakithi la masikhuluma ngamaphupho okugadlwa, sizoqala nje sikhulume ngokudutshulwa. Ukuphupha nje kukodwa, kodwa manje uphupho uthola ukuthi khona umuntu okudubulayo, noma ngabe kwesinye isikhathi usunyadubulana nobabili, angithi yabona lokho kukhomba ukuthi khona umuntu osuke kugadla ngaleso sikhathi, khona umuntu osuke kulwisa obhekene nawe ngaleso sikhathi, noma kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu uyakugwaza, angithi yabona igadlo zonke lezo bakithi kwaphela ukugwaza kwakhe kukhombisa ukuthi nalowo muntu uyakulwisa. Futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi nje umbone kugwaza nje ephusheni kuzolandela izibhobo kuwena ezizokugulisa bakithi, mhlawumbe kwesinye isikhathi ezofuna ukuthatha umphefumulo wakho. Ukuphupha nje kukodwa kukhona umuntu olwa naye, nilwa noma ngabe izikhala niziphethe, kodwa nje lokho kulwa kwenu kukhomba ukuthi khona inkinga ekhona, khona lo muntu omelene nawe, khona lo gangayo okulwisayo, ukuthi phela ukulwisa-ke kusho mhlawumbe ukukulwa njengoba wena evela kuwena nilwa, okusho ukuthi uyakulwisa, kodwa ukulwa kwenu-ke kungenzeka ngey'ndlela ey'ningi. Mhlawumbe wena abantu abadala bakuvezela ukuthi nje usibanibani ulwa naye, kanti yena ulwa nawe ngokukamoya, khona izinto aziphonsayo kuwena, angithi uyabona. Ngicabanga ukuthi kuyazwela, akuhlezi kuwukuthi ngoba naku umuntu umphuphe nilwa naye, okusho ukuthi mhlawumbe nizokwane nihlangane noma ngelinye ilanga, okusho ukuthi senizolwa noma nishayane, okay? Siphinde-ke la bakithi bese uzophupha kwesinye isikhathi uwa, kuyenzeka ukuthi uphupha uwa usuke entabeni phezulu uya phansi, kodwa nje uma uphuphe usuka phezulu uwa uya phansi, lokho akukuhle bakithi, kukhomba ingozi nje kukodwa ukuwa wakho, ngoba sho manje khona lo muntu wena osuke efisa ukukucekela phansi, khona lo muntu oyakazayo ofisa ukukuwisa phansi. Ngalesikhathi kumele-ke wena ukuthi-ke awusukume bakithi, kodwa futhi singakhohlwa ukuthi esinye isikhathi makukhona amaphupho afana nalawo oke wathi waphupha, khuleka bakithi, uthi kukhona okunye izabo ozenzayo, kodwa ungasuki emkhulekweni ngoba siyazi ukuthi futhi umkhuleko unamandla, okay? Siphinde la kwesinye isikhathi bese uyithola ukuthi wena usukuphupha ubona ikati bakithi. Esikhathini esiningi siyazi ukuthi uma ubone ikati ephusheni, ikati libika isilwane, basuke bekuthumela ngezilwane, leyo yinto ofuna ngalo uyisukumele ngoba ingozi yodwa leyo bakithi mangabe uzobona ikati. Kwesinye isikhathi omunye uzaphuphela imkwebha, kodwa manje athi noma evuke ekuseni, omunye avuke kwebhekile indlela ekwenzeka ngayo, kwesinye isikhathi omunye avuke kubuhlungu la kade limkwebha khona ikati, okusho ukuthi wena usuke uthunyelwa ngezilwane ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzothi uyathonga, kodwa manje
uthonge uzichamele uthonge uchama nakho futhi akukuhle nakho futhi kwesinye isikhathi ngoba nako kukhomba ukuthi khona lo muntu osuke ekugadla kuphinde futhi kuzoba iphupho othola ukuthi uphupho uginqika nemoto. Lokho kuginqika ngemoto kukhomba ukuthi wena khona le mithi emibi osuke uhlanganiselwa yona. Kungenzeka ukuthi ngempela bafuna uginqike nemoto, kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uphupho uginqika nemoto kodwa kungeve ngoba befuna ukuthi uginqike nemoto ngempela, kodwa kuwukuthi khona le mithi emibi ohlanganiselwa yona ezozokuwisa bakithi empilweni. Bese-ke kwesinye isikhathi-ke bese uthola ukuthi uzophuphulunywa yizinja. Mina ngike ngithi ngaleso sikhathi-ke kwesinye isikhathi abantu bakini basuke bekuxwayisa bakithi ukuthi khona lezi zitha wena osuke unazo. Manje lezi zitha makade amakeza kuluma kusuke kukhomba ukuthi phela manje okusho ukuthi zizokunqoba. Sokuma kungaze kwenzeke ngoba phela manje abantu abadala kwesinye isikhathi bakithi noma izidalwa ezisembethe bake basitshengise inkinga iseza, kepha bese kuba kuthina kwesinye isikhathi sibe nokudembesela kodwa inkinga wena usutshengiswe ingakafiki kuwena, kepha wena bese-ke ungaqikeleli ukuthi leyo nto uyilandelele noma usuku umuzama ukuvika ukuthi cha akungenzeki ngendlela abafuna izitha zakhe zifuna ukuthi enene kwenzeke ngazo. Kodwa nje ukubona izinja bese zikuluma ziyakukhonkotha zibone ukuthi ziyalwa nawe, cha bakithi akulona iphupho elihle lelo. Bese uzothola ukuthi kwesinye isikhathi uzothi uyaphupha bese uphupha athi omunye ngiphupha izibungu, kwesinye isikhathi sike sibeke sithi izibungu noma abanye bathi impethu, kodwa uthola ukuthi ziphuma emzimbeni, athi omunye ziphuma emadlebeni. Ngeke kusuke kuyisibango esikhulu futhi lezo ngoba kuzichitho kukhulu nje, kodwa mengabe uzoziphupha emzimbeni wakho bakithi kukhona izimpethu ziphuma kuwena noma sithi izibungu ziphuma emzimbeni kuwena. Into ekumele ukuthi uyisukumele musu ukuthi mawuvuka uthonga izinto ezifana nalezi bese uhlala ufuna ukulungisa ngoba nakusekonakele kakhulu. Sheshe into uyilungise, sheshe into ezinye izinto uzama ukuzivimba nangomkhuleko nangayo yonke into, okay? Kuyenzeka-ke futhi kwesinye isikhathi uzithola ukuthi uzothi uyathonga kodwa manje uthonge njalo wena mawuphupha khona ubumnyama, uphupha usendlini kodwa endlini kumnyama noma unabantu njalo uhamba ebusuku akuzi kahle. Uma ngabe wonke amaphupha akho uthola ukuthi wena usebunyameni, sukuma akukuhle kahle. Kwesinye isikhathi uzuziphupha udwanguze ehlathini elimnyama, into yakho nje wena uthola ukuthi yonke into yakho wena ifaka ubumnyama nje phakathi, baphusheni sebusuku yonke into nje kodwa nje kunobumnyama phakathi. Uma usehlathini nakhona ihlathi uyagijima udidekile limnyama, akukuhle bakithi akukuhle uma ngabe kunjalo. Uma yonke into yakho uzoziphupha wena kusebusuku umnyama noma usendlini kucishe ugesi awukhanyi, uzama ukukhanyisa ugesi kodwa futhi awukhanyi ugesi, kukhomba ukuthi lapho kuyonakala bakithi. Ngakho ngithi-ke kona wonke lamaphupho engike ngathi ngawabala namhlanje, ngiyacela bakithi ukuthi ilona loyo oke wathi ukwathonga lawo maphupho ukuthi uyisukumele izinto ezifana nalo lamaphupho awezi nesihle. Lusuku uxwayiswa abantu abakini ukuthi khona okubo kusuke kuza endleleni yakho bakithi. Ngicela ukuthi-ke siphinde futhi singakhohlwa ukuthi-ke kukona konke esuke sikuthongile singakhohlwa ukubeka nomkhuleko phambili ngoba siyazi bakithi ukuthi nawo uyakwazi ukuthi bese usilwela ezintweni eziningi esizaziyo nesingazazi bakithi. Ngizocela ukuthi namhlanje bese ngima lapho, izophinda ibonane ngokuzayo. Thokozani.